अहानबदा मरोइबा पाव नागा मिचम तरुक यामतम थिना हातोकपगी मतंगदा यामलबा नागा अमदी मैतै अनिना पुंदुना ख्वाइरंबन कैथेल इमा मार्केट सिट इन प्रोटेस्ट पांगथोखरे अमदी थासिगे हौखिबा तारीख अहुम की निमिदांगदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग मनिंगदा कुकी खुतलाई पाइबसिंगना नोंमै कापसिलाक्तुना लांदारखिबा थौदोक अदुदा चेनबसिंग फागदबनि हाइना तक्सिलदुना जुलाई की तारीख 3 की अयुक्तगी फुगाकचाव इखाई कैथेलदा चथरखिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ngasiदगी हंदोखरे मैं खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी संदोकजब नुमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटेंग ताबीरिबा सिंबु सुरबला माइदेंबबना तराम नोकजरी हौजिक मियामदा पाउ मुचा खाइना पिजरी मसिंग यामलबा नागा अमसुंग मैतैना ngasi ख्वाइरंबन कैथेल इमा मार्केटा मास सिट इन पब्लिक प्रोटेस्ट चथखरे प्रोटेस्ट अदु कुकी टेररिस्ट सिंगना लाइलोन वाइफाई विलेज तकी नागा मिचम तरुक पो फाखरगा मिनुंगसी लेतना तमथिना हातोक पिखिबा अदुगी मयोक्ता यानिंगदबा फोंगदोक्तुना चथखिबने Naga People Union Imphal, FNCC, INBA, Core Committee on Relief and Rehabilitation, Adudagi, Imagi Mera, Miyamna Pulaga, Asidi Amatani, having the Maka sitting protest, as she upon the Kurambon Ketel, as the Imam Yam, Ayaba Pira Pangtok Sabani. The she upon the Pangtok Sabagi Maram sit to Dopanete, Hanba, Opena Pamzabaki, Maramase, Ozik Apogi Village Volunteer Singbo. Moy bu commitment habdi governor da khulai sinakrabagi matungda commitment ngapi da bina moy bo lokhat piba haba adudigi khulakpagi marakta macha unaraga leiba anoba chajen bi shu leiba adudigi luhongga da shu leiba mayam se mi akhoi praja gi sentiment khangbi da bina matamama da moy volunteer da yawe khotle haibigi da mak da phabiba aduga nakanama gi da supa pha da ba asigi da mak da akhoi Nasi siya ko sitting protest asi pangthok chabani adu pangthok chaba asi da maikai khuding mak gi jat bichati khai draga loina shuna sengna hairaga hojikti naga maitai adu degi maitai pangal punna ngasi di khoiramam kachel sida khoi punma phangjare adu ngasi gi akhoina man oibsi akhoi gi nagas brother taruk ki justice pangba adu degi lekhi draba akhoi nagas ki apunba haiba tare ko adu man oina hojik taruk ki do adu degi mang hiba akhoi gi maitai gi ichilino body phangdaba singdu so athuba matamda moi gi mama mapa imung manungda moi gi hakchang du sinabira haiba tare ko sina mi mang khara thiba phangre akoi gi maitai gi sumi 32 mangi ba adu su thiba phangri ba adu mathakte handak ta tonglaw gi da mu ba mi gi tumni ngai da mu bom bo kha hale sumba myam ma thoya khoi se lebang khangre akoi bu sarkar se leitrabra haidana maikai myam da tawba ba tawna re ba adu bu तागदब सरकार सिना सुता तासनदना लैरेबा तासनदना लैरबनिना गसिदि इमाइबेल लैरिबा अखोइगी 12 डिसेंबर द पुनगिबा इमाइबेल ममा सिंगी थौदांगो यौरबा माले हाबिगी वखलदा गसिगी प्रोटेस्ट फमजबनी गसिसु अखोइ केम तो वायलेंस तौबनते खाली फमिनदरगा गसिगी दमक हयें तुंगी दमक अखोइ ममा सिंना कैदौसिगे हाइबदो खन्ना नैनसि हाइदना होना जबनी अदुबु वसाइ पुंग 10 दै तौबसे लॉ स्पीकर सिजनबे यारोय डिसिटी परमिट नते फमबा यारोय सेमिनार खनबे एनी डिस्टर्बेंस अदुम पीरा लैयबा अदुगा Wasin media da tholok na emotional da suwana hakimni naga taruk to harap pami tu na wasi bong action am talo deba wasi body do move tale ba maya mama wasin protest pami bana degi atu ba apoi sibu kari gi no hoina suyam na mirai bi se apoi sibu kai lam de ya ko atu ji habiro ba sarkana akoi na थासिगे हौकिबा तारीख अहुमगी नुमिदांगदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की तोरबुंग मनिंगदा कुकी खुतलाई पाइबसिंगा नोंमै कापसिलाक्तुना लांदारखिबा थौदोक अदुदा चेनबसिंग फागदबनि हाइना तक्सिलदुना जुलाई की तारीख 3 की अयुक्तगी फगाकचाव इखाई कैथेलदा चथरखिबा इकोनॉमिक ब्लॉकेट ngasiदगी हंदोखरे थौदोक अदुदा चेनबसिंग अथुबदा फागदबनि हाइना तक्सिलदुना TUC लबा YDO YSDO साइडो YDC
ITYDO Fagakchau Ikai Apunba Mara Paibina Tidim Lambigi Fagakchau Ikai Kaitelda Matam Kaktaba Economic Blockade Chatarakibani Adumoinamak Mari Lainabo Authority Yanaba Purakpadagi Economic Blockade Handoknaba Firep Low Kibani Haina Fagakchau Ikai Apunba Mara Paibigi Maikaidagi Fongdorakli Akoi torbung Fagakchau Ikai Mara Paibi Apunba Lupna Akoi economy blockade taujaramba adu akoi sarkar gi maigai dagi ade police side dagi police department dagi akoi mera paibi singa yanaba ma porak padagi akoi matam kharagi oina akoi economy blockade to khongjang asi matam khara hantok jare Self-employment diesel octo 𝐻𝐸𝐯𝐞 and Tata Magic Association Ningthau to Moirangi Taratrok Suba Foundation Day Fobula Makha Mamang Lekai Ward number 4 Community Hall da ngasi pangthokre thoramaduda Manipur Government ke Home and Yas Minister Govindas Konthaujam Moirang Assembly Constituency ke MLA Thongam Santi Self Employment Diesel Auto 𝐻𝐸𝐯𝐞 and Tata Magic Association ke President Pukhrambam Pravin District Transport Officer Khumuzam Jimina athoiba mitunglen sing oina sarukya ki thoramaduda association ke maike digi association ke damak tawhaningba paikhat haningba thabak sing ki matangda charter of demand yawba maruk oina MMC gi EO da Thokiba, Iona Thokiba, e-rickshaw singi order singadu niyam ngakna sanahan binaba gazette su yawba 1994 eki matung ina ULB 27 all municipal kuding maktasu lawbada chahigi renewal fee ase MMC moiranga lawriba kakpina ba haiba wafam sing yawba memorandum amasu minister khutchinaki minister Govindas afongdo kibada mi amana sinpham ama haurakpada manadaba ama tawbagi mahutta chap manaba sinpham hekta paikhat narakpana awaba kaya mayoknari auto leiragana auto ngakta leiba rice mill ama horakpadana rice mill ngakta low inkhol yolaga leibaki chatnabi lei adubu auto leiriba singdi bank tegi loan lauraga leibadu sell Panglaktabana Maram Oraga Gari Matkiba Yauri Bani, Masi Toktana ba Semdok na ba Honaminasi Haina Fongdoki, Masigi Maru Oiba Maram Singdi Association Singa Tokan Bani, Maram de Anoba Gari Lerapa Sing Sel Kara Lauraga Permit Hekta Pisin Bana Masing Hengalak Bani, Permit P Dragadi Auto Masing Hengalak Loi, Aikoina Tauriba Tabak Sing Asi Miyam Giseba Tauribani, Duty ni Aduna, Auto Amadi Irikso Tauriba Sing Katnabagi Mahuta Kanaraga, Kuding Mak Asok Apan Yaudana ba Honaminaba. Honaminasi haina fongdoki ngasige thoram aduda saruk yakiba moirang AC gi MLA Thongam Santi na fongdoki bada mahaki maikei degi su pangba ya ba mateng pangduna punna chawkhat minana ba honasi haina fongdoki Manipur si mayam ne lo kira ko auto dai ni so ni Jadi aku ni mil cek aku ni minta we, lalu bolo ni yola nak ada itu minta aku ada itu. Ni mana? Kalau amalo mana? Ni nak tahu sebab si tawaran sana. Abu Dhabi masuk berapa tak ni kita orang berada. Mana tahu? Mana tahu? Aku pun tahu. Hari waktu si ni. Mana tahu? Si kecam mana ini semua tahu dia. Kalau ia pun orang berada yang tahu. Untuk itu kita tadi lupa isi ngomong isi nani ini bermain dalam ini. Untuk itu lupa sate tak, bertani bangka, kamu ada, berapa dari luar? Hai mana? Untuk untuk berapa saya itu sudah kita ini. Hai. Lalu kita saya dalam nama bayi bila ni dekai ada bila boleh jadi popular bukan boleh dikarang boleh jadi saya kaya kita kita ada bercakap boleh sama dengan apa ni auto kita bisa ada auto di kampus ini loan punya ni loan ni ada loan auto ini ada ni di sini ni panggil apa tadi ada 60,000 panggil ada nama yang full loan itu pun boleh. Nasi ni loan berapa? Auto leher ada loan itu pun ada. Auto simpan berjauh, leher berjauh, ini semua berjauh. Asyik ai kau ina ai yung sila mayam sila komplain na tahu. Itu orang itu komplain, aman itu komplain yang saya. Hana kaya ada lagi kaya mana. Betul kan bukan menolak association cinta bukan itu.
एसोसिएशन की सेक्रेटरी ने नसाई के लिए पॉलिसी नहीं तारना लेते वो से असी मदद हो नसाई मैं आपको बोले हैं तो people stuff सुरुवात सोशल सुरुवात अपन दिया हाथ से बोले ये मायने को वाले को बोला ऐसी से सदा और जगह ये बोलो को बोला पाएगा कौन बोला मैं बता रहा हूँ तो ले लो ये पाएगा तो बोले ये ना सब बोले सो अगर बाकी को बोलते मैं दिया होगा ऐसी बोलो ले लो सो बोलो ये मान दे सो और होता निश्चित लोग होता ये बात जो होती है तो अब बात बहुत बड़ी जरूरी है माने ना इसलिए होती है कि क्या है मतलब खासा लोगों को एसोसिएशन की मेहनत करूँगा सरकारी आदमी हम बोलेंगे कोई जरूरी एसोसिएशन आज भी मतलब सलिब थासी की मंगागी अयुक अंगनबदा मिहातीना हातोकपिरगा खेकमन मथक लेकाय मनिंग लेबा निंगथीबी खोंग मपानदा हुंदोकलंबा लेसांगथेम केली मखोंग लेकायदगी सपम खोमई की मचानुपा स्वामी सपम की मिहाता चेनबा मियोइसिंग अथुबा मतमदा पुथोकपियो हाइना सरकार की मफमदा लेखिद्रबा स्वामी सपम की सेमकिबा जेसी की माइकैदगी कन्वेनर सपम इनाउचाना खुदेकपिदुना थादोरकपा चिरोलमदा फोंदोरकली वादो तमथीना हाथों पीरगा हुंदोक पीरमले अदुना होजी होजी पालिबा लेंगा अमदी लेरिबा CSO मयाम सिंगसिना आइगी इपा हालिबा मिहात सिंग अदुबु पुथोकपियु अमदी फाबियु हाइना नची ऐना इखुलोन अदुना आइजरी सिना लेरिबा इमा अमदी इनाउ नुपी अमदी पिगलिबा चही अनि फाद्रिबा इमावसे अमदी सोलबा बाबा मकोइसे इफादो लेद्रबदी कनाना ताबीगनी कनाना मकोइबु यंजनबीगनी अदुना इफागी मिहात पुथोकपियो पुथोकपदा मतेंग पांगपियो आइजरी स्वामी सपम की मिहात स्वामी सपम की मिहात अथुवा तनुलना मिहात स्वामी सपम की मिहात अथुवा तनुलना मिहात आइगी वादो तमथीना हाथोक पीरगा हुंदोक पीरमले सौखटपा इंग तप्पा लमदम अमा ओइनबा अखोइ पुनमकना अमत ओइना पुनसिंदुना थबक तौमिनबा मथौ ताइ अमना तौबा थबकता अमना येंगसिंदुना लेरबदी मणिपुर मचे ताना कायरकपा याइ हाइना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर थोकचोम सेटब्रतना फोंगदोख्रे मोइरांगखोम सौगाइजम लेरकता लैबा राधा बिनो दलाल मंडपता पांगथोकिबा यूनाइटेड क्लब ऑफ वी स्कूल UCY लिंखटकिबगी अहुमलक सुबा फाउंडेशन कम फेलिसिटेशन की थोरमदुदा इम्फाल म्युनिसिपल काउंसिल वार्ड नंबर 14 की कोऑपरेटर समम ओंबी रिटा WFC क्लब के प्रेसिडेंट नंदैबम बालगोपाल अमदी UCY क्लब के प्रेसिडेंट चंदाम सुरजितना थोरमदुगी अथोइबम मिथुंगलेन सिंह ओइना सरुकियाकी लोइनना बोसेम अमसुंग कोसेमलोबा क्लास 10 अमदी 12 की एग्जामिनेशन दा क्लब असिना कोनबा मफम असदगी मार्क वांगना फंगदुना पास तौरखरबा माइरोइ सिंगदा मदा मथुम पीदुना माइरोइ सिंगबु पुकनिंग थगतकी थोरमगा मरी लेनना स्पीकर थोकचुम सैतब्रतना मखा तारदुना लमदम असि चौखटपा अमदी इंग तप्पा लमदम अमा ओइरकनबा होटनबदा लमदम असिदा खुंदामिनरिबा अखोइ पुमनमकना लिंगजेल मानना अमत ओइना थबक तौमिनबा मथौ ताइ मतु नतदना अमना तौरकपा थबक अमना येंगसिंदुना लेरबदी चौखटपा पुरकपगी महुत मचेत मचेत ताना कायरकनी लोइनना लमदम असिगी चिरबा तांकक अमदा क्लब अमा लिंखतुना मियामगी मतेंग पांगबा ngamba सिमक चौकथोकचनिंगाइनी अमदी नौना लिंखलकलिबा क्लब अदुना मियामगिदमक लौगदबा थौदांगसिंग लौबा ngamnaba hotnabiba fai loinana लिंखलकलिबा नहारोल सिंगना आर्ट एंड कल्चर दा थवाई यौसिलकपा सिमक अफबा खोंथांग अमनि हाइनसु फोंदोकी नुवाइबा नुमित अमनि हाइना लौजै मरमदि यामना पांथोकपदा वागदबा थबक अमा पांथोकपिबा अदुगा मदुबु चही अहुम चुपना लेंगना थंबिबा अमसुंग तुंगदसु मखा ताना सांगना चखिनेना खंजबा क्लब निपानी अपुनबा बोदी अमा सुमाइना थंबिबसि तसेंगना हायरबदा यामना अराइबा थबबदि नते अदुना मसिबु सिंबि लांबिबसिंबो आइना हाइनिंगा लेतना थागतचरी अमसुंग अइबुसु सिगुंबा प्रोग्राम अमदा सौ याबा फंगनबिबसि
ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯅꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ UCY संस्थान मतम सांगना अहुमलक सुबह पांथोपीरियो सुमाइना मरीलक सुबह मंगालक सुबह लेप लेतना पांथोपीबा ngamba oisunu amasung lebak ki seba tawbiba ngamba oisunu haidana yamna wadaba aduki mati kibana kiyoibe gisaktam moiraba matam amada sapong kiba UCY lemna mangdaba oisunu haini sorim phumde nijari aduga ngasi asiguma thawra masi pathok matamda थौमसुब सौ याब लेबिरलिबा पुनमक खुसु अइना हन्नन थगचरी अदुगा अमना अखोइना खंजरुबदा क्लब अमु ऑर्गेनाइजेशन अमु संस्थान अमु सेमबदी मदु अखोइना लेमना महनदि आदमना माइ मथौ पीदब यारोयेबा मथौ पीदब मतमदा मदु तोवान तोवाना कायदरते याबगी चांसेस उदम लेतबे नते अदम रेडियो मणिपुर की बॉडी सिंजे आबा मतंगिना सेमखिबा अदु हेदा कायबन तहान मसुम थोकपा अदु बुलाय फबदि ngasi UCI इदि थोक्री थोकबसु ओइसुनु हायना निजेनि अदु ngasi थोरमसि यामना नुवाइबसि हवलगलिबा नहारोन सिंग आगांग सिंग चासिंगना आर्ट एंड कल्चर की लमदा यामना थवाय यावबा अमसुं अखोय एक्सपीरियंस लेबसु यामना नुवाइ अदुगा लोइना जगह सिदि लेबिदिबा अखोय कल्चर की मरमदा गावबा जगोय सेगी रतमदा पामजबा ड्रामा पामजबा इसै पामजबा टीब खोथोय लमजेंदा यावबिरमबसि मसु यामना नुवाइजै अदुना UCY सि सुगाय गायरोय मसि अफबा लम्बियमदा चटकनि हाइबि ममिसु अदुम उबो फंगि नमादा ngangbirambasingnasu loina thamba yaba thabirambe ai yam thoina sangna chacharoige maramdi si makha tabadi atopa wari do batai maramdi leisalakaba aduna aina parbase ai hanana hai hadanasu waru tawbiganu पुनसिल से अखोई येलहोमी अपुनबना पांगल ने हाइबा थीमदा अपुनबा इमा कुंबी गे अनि सुबा मपो कुमन थौरम ngasi ibadau santhong khongbu manga harauthel कुंबीदा पांगथोखरे अपुनबा इमा कुंबीना सिंदुना पांगथोकिबा थौरम मदुदा अनल बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट एल प्रमोद देवी इकल के प्रेसिडेंट लुवांग लेमा नुपी समाज चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट गुरुमयुम रंदोनी अपुनबा इमा गे चीफ फाउंडर मुतुम दिनमनी अपुनबा इमा कुंबी के प्रेसिडेंट याम्बेम जोय कुमारी अमदी Secretary W Sardayu Sem Bisnupur District के Secretary N Iboton Kumbi Sandong Upper Primary School के Headmaster National Teacher Awardee Khangembam Indra Kumar na maruoiba mitung sing oina saruk yaki apun ba ima kumbi के Secretary Wahengbam Sardana Fonglo kibada Manipur da thokiba irang aduda apun ba ima kumbi na lau kiba thodang kaya asi panbada loiba nairoi maramaduna lamdam ase leidiba ima sing punna punsinduna lamdam ase da leidiba miyam punna thabak tawminasi aikoi amatto oina punsinba natana lamdam masi kanbang amloi haina fongdoki thoromaduga mari leinana manipur da thokiba irangda laikidraba athauba athobi singi mafamda minute ama tumina leptuna ikai khumnaba utki thoromadu da saruk yakiba wangang loi singna ireipa kansi hairagadi aikoi amatto oina punsinduna pukchel senga thabak tawmina bachangi haiba wafam sing phongdok nakibaga loinana thokliba irang asi india lengakna proxy war chathabani state asigi lengak mapu sing kari so amata tawbang ngamdana asuk sanglaba matamasi fawba yengduna laithokliba si kaidorage haiba haina wahang hangki Humudra mapan suba Rup Mahal Building Sangha ki bagaloinana 9 suba Hawaii Bam Nilamani Memorial Award 2026 pikre Thauram asi Thangal Bazar da laiba Rup Mahal Theater da pangthokibani Thauram asida Angomja Bimol Akoizam Member of Parliament Government of India P Bilas Director JNMDA Imphal gi Dharmadas Sharma Joint Director Art and Culture Government of Manipur amadi L Brajamohan Singh Vice Chairman Rup Mahal Theater Imphal na athoiba mithunglen oina saruk yaduna pangthoki
Hairam Roman Pacific theater natra cinema the city hall center landmark item manipuri iti wo chapter they follow this promo theater is to follow the landmark way saya cari memory lain itu saya sebenarnya ini instruction itu betul-betul so kisi kata orang mana yang ada yo punya tahu among the mean. Saya pada itu mana, saya dah striking my creators dari mana mengarah ke yang membawa di capability. Saya dalam sekali bahan itu saya now the voice modulation tu je nak kau tahu betul ada di one of very successful production in Manipur the high target di Sari Chasari Kuala Boy lagi. Ay memory system jangan kau. Dimana pun dah hazai dah kes, anu accident kau kira. Ay itu misalnya child memory ni kau jangan kau mana ini jangan kau ya. Ini asal cuma operation they break to 𝐶𝐞𝐲 𝐁𝐫𝐬 itu. Apabila terus masuk 𝐁𝐫 jangan terlalu mana yang jadi bersama. Kami 𝐶𝐞𝐬𝐬 the good, the bad, the ugly for a few more dollars. English film, the classic war, ini bersama the Battle of the Bulls, the eagle is landed. He holds the matter for his experience. Aduh, matat amat sunizan. Sige dolar sedegi Iran kalau 1978, 79, ini juga cie. Khongjom Circle da laidiba club organization singi apunba body ema oidiba Progressive United Club Organization PUCO lingkat kibagi sahitra mapan mapung farak bagi mapok kumon thoram pangthok pagal loinana Khongjom Circle gi manung da laiba village level school mahairoi singi oiba step environment climate change saiba thim singda lai yekpa sangdamna amasu pangthokre PUCO na sinduna Khongjom kaithia da laiba community hall da pangthokiba thoram maduda Democratic People's Front ki president oidiba IRE Groups of Institute Wangjing gi founder principal Dr. Narengbam Rajiv Kumar All Manipur United Clubs Organization ki Organization Secretary Laishram Krishna Chandra All Thobal District United Club Organization ATDU CO ki President Rajen Laisangthem Puko ki President Rajen Rosan Kuman Puko ki Advisor Sapam Rameswar Singh Sapam Gram Panchayat ki Chairperson Yumnam Landoni Devi Samram GP ki Chairperson Okram Indira Devi Tekcham GP ki Chairperson Langpok Lakpam Kuladaja Singh Langatel GP ki Chairperson Sagol Sem Tomba Singh Social Worker Singh Laimuk Langpok Lakpam Samananda Singh 𝐶𝐤𝐬 Priyobarta amasung Khunai Kanba Punba Marapai Bilup Thobal District ki President Ima Waikhom Maipak na Chingbana President Member Singh oina sarukya ki Mapokumon gi thoram adugi saruk amu oina Khongjom Circle ki manungda laidiba Mahiroi Singh gi oiba kudakta lai yekpa changdamlab amasung thoram adugi mafam aduda pangthoktuna makok mathang takraba singda certificate amasung sel gi mana sing yen thoktuna pukning thawat ki Kanglup ani thokna pangthokiba lai yekpa changdamna baduda class 3 dagi 7 faubada 7 faubagida huining sungbam punsiba singna ahanba Arbina Chingtham na ani suba amadi Chingtham Kulkulna ahum suba taki aduga class 8 gina class 12 faubagina Sapam Mo singna ahanba Sapam Malem Nganbi Debina ani suba amasung Sagol Sem Machan Tombi Debina ahum suba taki loinana Kanglup ani maki mahiroi manga dasu consolation gi manasing piduna pukning thawat ki loinana Puko gi founder member singda lengyan khudol tamduna ikai kumna basu utki thorom gi manung chanbo oina megi tarik ahum lising ani ga kulhum doide gi thorak ki ba irang asida imalai pa ki damak thawai thakraba athoba athobi singi mafamda minute ani tumina leptuna awaba fongdok pagal loinana ikai kumna ba utki
All Manipur Democratic Student Organization AMDSO gi nongna thaupugadaba thomi tara wasak laukibaga loinana warep kayasu laukre usoi pokpida leiba lilong horebi college ki multipurpose hall da ngarang pangthokiba wasak laubagi thoramaduda All India Tanjim Insap AITI gi National Secretary gi thausu puriba AMDSO gi advisor MD 𝐋𝐢𝐯𝐞𝐿𝐬 𝐁𝐫𝐴 Manipuri General Secretary su oiriba AMDSO gi advisor Wahas Phundrei amadi Reformist Student Front ki President in charge Huidrom Open Singna President member sing oina sarukya ki organization asigi chahi ani gi nongna thaupugadaba wasak laugiba sing adugi manungda WM Zakir Hussein President MD Aris Aribamna General Secretary CS Zakariana Finance Secretary FM Juid Rahman Publicity and Information Secretary Muhibur HRD Secretary Riaz Khan na organization secretary oina wasak lauki thoromadugi sarukama oina hauzik mahairoi singa thengnariba kudongcha daba kya gi matangda khananainaki mahairoi singi phangpham thokpa chakthung sing matik chana fangnanaba lupasina mahairoi khunai ga loinana khongjang changsilagani manipur lairiba mahai tampham singdasu akanba miteng changlagani loinana lupasigi amatangai deba manaba khunai gi wakhalon amuk nanghongnana session nabagi pandamasigi makhada hanba laitana khongjang changsin bahaina su warep lauki AMDSO Manipurna Mahiroi Khunai gi damakta torokpa thabak thorom singda leibak miyam nasu sagat piu haina lupasina miyam gi pukning chingselakli Cooperative Society Singna Taubangam Dabalaite Government Pakalakpa Awaba Tabakaya Cooperative Society Singna Pangtokuna Mai Panga Utpangami Haina Registrar of Cooperative Society Manipur Register 𝐶𝐲𝐻𝐸 Ivoholna Haikre Registrar of Cooperative Society Manipur Gimiding Makada Awareness and Motivation Program for Primary Agricultural Credit Society PEX District Cooperative Officer Bisnupur District Nasinduna Deputy Commissioner Office Complex Bisnupur Leiba PRC Holdangasi Pangtokpa Thoromda Atoiba Mitunglen Giwarolda Haikibani Mahakna Makata Kibada Gujarat Cooperative Movement na Amul Linkatuna Pakat Kiba Tabak Asi Government na Tauribadagi Tade Adubu Manipur Dadi Cooperative Ki Movement Sitabagum Tauri PEXing Active Oiba Watli Maramasina PEXing Active Ohanba Cooperative Movement Hinghan Badachangi Manipurgi Miyamasibu Suba Nomba Sinfam Kudingda Haiba Miyo Yamna Lady Adubu Aswanba Asoiba awat padi laibana chakhat pangamdri mase thidok khangmina bachangi cooperative movement sing nongna laklaba matamda manipurda senmitlon chakhat hanba ngamgani maramasina Ministry of Cooperation nasu akanba meeting thamlakli loinana pek sing asi hongli haiba utnaba nongmagi thabak khara utpadi mathau tai haiki thoromaduda Registrar of Cooperative Society Manipur gi Deputy Registrar Administration Khetrimayum Bikramjit District Cooperative Officer Wahengbam Devendro ICAR gi Senior Scientist Enchubam Basantasu akhanaba mithung sing oina sarukya ki thoromaduda akhang hai kyanasu cooperative chakhanaba wafam kya gi matangda wangangduna taminaki taxi logi kari logi center financial assistance matin phamge Bharat taxi service atai state ka Gujarat ka hore Delhi ka hore Andhra ka hore kuch hore gai suku coaching je high ministry di lep to ano bose hapsala kadori adura kuch delegi ba cooperative society PEX na di mo focus to PEX ana higanji PEX hinganda lekai da program kare PEX sirati cooperative society sire cooperative society movement number 1 adura PEX hamga moji society di model of ji high department में कोई ना कोई काम है अगर कोई department के बारे में कोई तुमिन ले लो ministry के ताकत तो कोई आपको कोई तवज़र के मतम भी project अदुगा incentive ना program policy इनसे से उनका कोई PEX नहीं ना उनका कोई support तो के state की जो SCDC state Cooperative Development Committee Chief Secretary na share to ko meeting number ai to na kan hona jari masi tawlagadi yam lai gani masi hack to da department use the direction ko la cooperative society CPU sita bodo be SCDC is the decision logodi
थौबाल कॉलेज की एकेडमी सेशन 2026-27 दा BA BSc फर्स्ट सेमेस्टर दा नौना मिंग चलकलबा महिरोई सिंबु साखंग मैखंग नबगी अमदी कॉलेज असिगी मरमदा खंगन नबगी नुमित हुमनी चुपना चथगदौबा 3-day स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम ngasi कॉलेज असिगी मल्टीपर्पज हॉल दा हौदोक्रे इंडक्शन प्रोग्राम अदो हौदोपगे थरमदा थौबाल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर ए नबचंद्र सिंह थौबाल कॉलेज टीचर एसोसिएशन TCTA की प्रेसिडेंट डॉक्टर N इबोबी सिंह अमदी IQAC की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर L 𝐿 सिंह ना अथोइबा मिथुंग थौरम मपु अमदी अखनबा मिथुंग सिंह ओइकी कॉलेज अदुगी न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP की कोऑर्डिनेटर S जनेन्द्रना थौरम अदुदा सरुक यारिबा सिंहबु तरामना ओक्लदुना स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम अदु पांगथोकपगी नुंगी ओइबा वरोल सिंह संदोकना थमकी लोइनना तोंगान तोंगानबा डिपार्टमेंट के ओजा सिंह तोंगान तोंगानबा हिरमदा वांगांकी ngasiga ahanba numita mahiroi sing oza singna college adugi fitness center library swimming pool basketball ground amadi jubilee hall na chingpada chatuna nong naming chalaklaba mahiroi sing da taki hayeng nini chanba numit ke yukta career counseling pangthoktuna assistant professor MD Nur Safi Ahmad Khan na wangangani amadi nong naming chalakliba mahiroi singa senior mahiroi sing amasung tongan tongan ba department ke oza singa interaction ki thoram pangthokani aduga nungthil gi thoram da mahiroi singna tongan ba activities sing talent show sing pangthokani aroi ba humni chanba numita college asigi tongan tongan ba department sing da induction program sing pangthokani hairi thoram adugi aroi ba मिथुंगी वरोल पीरेदुना थौबाल कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर एन नबचंद्र सिंह ना फोंदोकिबदा नौना कॉलेज असिदा मिंगचलकलिबा महिरोई सिंह दा कॉलेज असिगी मरु ओइबा मफम सिंह अमदी कॉलेज असिना तौकिबा अफबा थबक सिंहबु खंगहननबा लोइनना फत्तबा लंबीदा चटखिदनबा ngasi थरमसी पांगथोकपनी तुंगीदमक हौगलकलिबा महिरोई सिंह असिना फत्तबा लंबीदा चटखिबा तारगदी अखोई खुदिंगमकी थाजबा मांगदौरिबनी महिरोई सिंहना अफबा अमा ओइरकबा हाइबसी कॉलेज असिगी नेशन असिगी मिंगचट पुरकदौरिबनी खुनाय सेमगतपदा हौगलकलिबा महिरोई सिंहना मरु ओइबा थौदांग लौगदौरिबनी हाइरदुना ngasiगी हौगलकलिबा महिरोई सिंहना अफबा ओइरकबा हाइबसी भारतना 1993 ता डेवलप कंट्री अमा ओइबदा अचौबा मतेंग पांगदौरिबनी हाइकी हाइबदी सुपर पावर इंडिया ना भारत ना पाइना बगी पादम ने विकसित भारत में तौरिसी करिगिनो हाइबदा भारत से पाइगी महा ओइबा लेबाकनी हाइ महा ओइबा लेबाक हाइबदी नंग सेम लेबाक नि नति हाइ आइना हाइबदी मखोइना मिन दौबदी ना हा ओइबा हाइबदी पाइगी थबक सुबा ngamba पांगो थोपा ngamba मी मसिंग यामना लेबा ओइबा हाइबदी भारत की मिसिंग सी 145 million प्राइमिंग लाइन सिगी मनम सेदा थबक सुबा ngamba मिसी अराउंड 70% मना पानाई अदुला मसिगी मिसिंग लेबोना लाख लोमदा पाबा का लाख लिसिंग अमरोम ले थबक सुबा ngamba मिसी सी पृथ्वी की लेबा अफै द सुलै लेते सिना इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की यारिपोक चंगम दबी मथक लेकाई की चंगम दबी मोहम्मद क्लब CMC की एरिया दगे हौकिबा हपऔ मदासिन सहा 2005 ता असम राइफल्स की 22 AR दा जॉइन तौदुना DJ असम राइफल टीम की सनरोय ओइना तोंगान तोंगान बा डिसिप्लिन हाइबदी किक बॉक्सिंग कराटे टाइकुंडो वुसु अमदी मोइथ्वाई अमदी पैनकेक्स सिलाट हाइदिबा मसना कया असि सनदुना असम राइफल्स की खक्तन नतना लमदम मसिगी मफमदा नेशनल अमदी इंटरनेशनल मेडल क्या फंगबदा नुंगाइबा फोंदोकी हौजिक DG असम राइफल पैनकेक सिला टीम की चीफ कोच अमा ओइना लेबता नतना हंदक जुलाई की तारीख 15 दगी 15 फाउबा वियतनाम पांथोकदौरिबा 10 एशियन पैनकेक सिलाट सीनियर चैंपियनशिप सरुक यागदबा इंडियन टीम की टीम कोच ओइना खलकपासिदा चंगमदबी मोहम्मद क्लब CMC ना हाइनगा लेतना नुंगाइबा फोंदोरकली अमदी टीम असिदा यावगदौरिबा मणिपुर लिलोंग हौरेबिदगी DG AR टीम दा लेदिबा प्लेयर N Bikram Singh busu mai paktuna medal lawrak po oirasanu haina club asigi maikedi wish pirakli MD Mudasir Saha Assam Rifle ki chief ki course ama oibada natana kumja lising ani ga kunma thoidagi sangam dabi mathak laikai da sangam dabi sports academy masabakna linkhatuna lamdam asigi hawgalak liba player sing butungi birol na fidam napam oiba player oina bagi damak hona jariba chief course ama suni loinana tungi punsi dasu afaba player kaya ama puthok tuna amadi India gi masak naiba coach ama oirak po oirsanu haina CMC club na wish pirakli मणिपुर लेंगा की माही मसिंग तंबगी मवोंग मतौ थुगाइरि बसी प्राइवेटाइजेशन दा
lakhanningbagida Manipur gi mahairoi ayamba private school singa tamli adubu lenga ki mahaisang singda tamliba si mahairoi natabra masina takli badi Manipur asi muthatna ba hotna bani haina lawi masina mirol kaya amadi tahi masing khangdana Maning lomda halhalagani haina Manipur Student Federation MSF na fongdorakli Manipur mahairoi gi lup asigi maikai degi makha tana fongdorakibada haukiba kumja lising ani ga kunmathoida high school degi higher secondary da on ba haukraba higher secondary tara mapan gi manungda MSF na aikhoi lerik ningthina tamse haiba academic campaign asigi sarukam oina chahi asigi haukiba jun gi tarik 19 degi hauraga yengsin khongchat chatki yengsin ki ba higher secondary sing adudi wangkai higher secondary school Srivan higher secondary haigang higher secondary school Eastern Ideal higher secondary school Yumnam Huidrom higher secondary school Wabagai higher secondary school Lalit Madop higher secondary school 𝐶𝐷𝐬 higher secondary school Khongampat higher secondary school Praja higher secondary school Oinam higher secondary school ni ngasi maksu Kwakta higher secondary school Kumbi higher secondary school amadi hauzik laizari ba Thanga higher secondary school da yengsin ki aduba academic session horamdaba school sing ngasi su thengnaki Thanga higher secondary school da oza laitabana maram oiraga class makhata na chathaba ngamdana mahairoi sing suti thadoklamle graduate teacher manga khakna kamdongna class 9 amadi 10 yawba high school amadi higher secondary salaiga doribano oza engage to haibasi school gi oza sing nabu natraga laikai club sing nabu oirabasu natraga laikai gi miyam na sel khaigat naduna honariba si private school onthokning bagira natraga lenga ki mahaisang sing asi muthatna bra honarabra haibagi chingnaba leire tasengna muthatna ba honaba oirabadi miyamda sinaraga lanai school oina onthokhanbiro leibak amagi yanglen saru oirakadoriba mafam asi mahaisang asidagini lenga ki mahaisang singda tamliba mahairoi sing ayamba senmilonda sotharaba laikai adugi natraga miyam adugi tampham amakhakni matik chaba oza sing pi dabana maram oiraga mahairoi sing adubu mahaigi mangal fangdraba matamda leibak adu mutnaba lengak na sile haibasi mayek sengle maramaduna lengak na school sing asida mathau taba thabak thorom sing athubuda paikat piyu maduna trabadi makhal makha kyagi khongjang sing changsilagani hairi tadi Manipur sing muthana bu khonarabra haibasi MSF na lumna lawje lengak Manipur gi mahiroi ayamba ngasi private school da yamba tamli masjid lemhoba kharana lenga ki mahiroi sing da tamli lenga ki mahiroi sing da tamli ba mahiroi sing asi mahiroi natrabra haiba wahangsi MSC amka hana MSC lenga ki mekai da thamjari masina maram oiraga miron kaya amadi jahi masing khangdana maningom da halali hokiba 2021 da high school dagi higher secondary on ba hokraba higher secondary trampani manungda MSF ki akhoi lening thina tam si higher academic campaign asigi makhada koi yengsin khongcha chatki haiba yengsin khongcha asida sakhi school singa dudi wangkai higher secondary Srivan higher secondary hanga higher secondary Yumnam Huidrom higher secondary Eastern Ideal higher secondary Wabagai higher secondary Lalit Madop higher secondary 𝐶𝐷𝐬 higher secondary Khongampat higher secondary Praja higher secondary Oinam higher secondary singa si chasaki ngasi maksu Kokta higher secondary Kumbi higher secondary amadi huzik laizari ba Thanga higher secondary asibusu yengsin jabalak chabani ngasigi yang kongsa asida school ani amadi hariba kokta higher secondary amadi Kumbi higher secondary school ani si ngasi phawba academic section amata horamdana school chalairamba thengajaraki amadi huzik laiba Thanga higher secondary gi oina huzik higher secondary upgrade tawraba matungda satra sing asibu takpi tambina ba ozamatik chana leitabana maram oraga school thong lonsanduna satra sing suti thadokpa MSN na thengajaraki hariba higher secondary all over school Kokta higher secondary da graduate teacher manga khaklai hui graduate teacher manga asi khakna higher secondary amad high school asibu chalaiba ngamdagadra haiba wahangsi MSN na lenga ki mekai da amka hana thamjari oza engage to haiba si school dugi oza sing natraga laikai dugi club organizers sing Wakhongda ban mahotsap ki thoram pangthokna ujar kaya thakre malem gi honglakliba ayinga sagi khallasidagi kanbang ngamnanaba tunggi mirolna umang yokhatnaba pandamda India gi mafamda keep the green promise, let us plant more and trees together and celebrate ban Mahotsap 2026 haiba thimda tha sig amadagi chathariba humbudra tare chuba umang kumhai ban Mahotsap 2026 ki thorom chahi asigi oina ngasi loisinkhre ngasi loisinbegi thorom da divisional forest officer DFO Thobal forest division
Dr. Laisangtem Jesli IFS की मीटिंग मखादा रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर कक्चिंग रेंज लाइश्रम दिनेश सिंधुना कक्चिंग रेंज की मखादा लैबा खुल कयादा पाक सन उजरा कया था कि ngasi ga roiba nimita कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की वाइखोंग हाई स्कूल की लंपा की अकोइबदा स्कूल असगी महाइरोई सिंह अमदी CSO सिंह की मीटिंग मियोई सिंह RFO कक्चिंग L दिनेश असम राइफल वाइखोंग पोस्ट की पर्सनल कया याउना इमा की मिंगदा उजरा था सी एक पेट मां के नाम हाइबा पंदमदा उजा कया अमा थादुना उजा कया सु येंथोकी RFO कक्चिंग ना हंदक की हुंबुद्रा सुबा उमंग कुमहै असगी मनुंग चन्ना तोंगान तोंगान बा मफम कया दा थंबाल टिंग्या कैरक कंजैबुंग सोरा लमजाव अवांग लेकाई लाइफम खुनौ लोकनुंग कक्चिंग तांगजेंग संथेल लांगथेल लांगमैदोंग प्लेग्राउंड वाइखोंग प्लेग्राउंड अमदिंग पालेलदा लेहाउ करपुर हाउसुक योंगचाक थैबोंग चिंगथ्राउ हाइक्रू तेरा जाम उथंबाल बकुल पुंगदोन दालचिनी चोरफोन मयोकफा जरोल उनिंगथौ हाइनौ एरेका पाम करी पता पाम्बीना चिंगबा पुन्ना लिसिंग मरिगा चौंगा यांखै थाखिबगा लोइनना तोंगान तोंगान क्लब एसोसिएशन लौखिबा याउना उजार लिसिंग तरागा चनी रोमसु येंथोक्रे हाइरी All gas can manipuri state na chakthong gas matokram na sizinnagadagi amadi kari cheksin tharang lawgadagi haina consumer singda lisang sitna mipung khudingmakta khanghan numbaga loidana training piduna lakpagi sarukam oina ngasisu lamdamasigi tongan tongan mafamda mass awareness kam training program pangthokre Imphal West district ki lamdeng mayai lekai da leiba y ngapigani W Hemchandra Singh gi yumda Sunday Nupi Marup Lamdeng Mayai Lekai West ka All Gas Can Manipuri State ka kucham naduna Sakthong Gas Sizinabada Kudong Thiba Thoktanabagi Matangda Mipung Kudingmakta Khanghanabagi Thoronga Loinana Miyamda Takpi Tambibagi Thorom Pangthokre Thoromatuda All Gas Can AGC Manipuri State ki Manager Sagolchem Joy Prakash na expert oina wangangduna Miyamda Sakthong Gas Matokramna Sizinagadagi Amadi Kudong Thiba Thoktanaba Matokramna Section Thorang Lokotgadagi Amadi Matokramna Maihau Langpok Tholakpa Yaba Fibamdagi Karamna Ngaktokadagi Habigi Matang da miyam da sugaina takpi tambiduna gas tagi tholakadaba maihau langpok ki matang da khanghan ki ngasige thoramadu da AGC Manipuri State ki field assistant chu oiriba sumang lilagi artist Happy Rajen amadi AGC Manipuri State ki caretaker yumnam asni su saruk ya ki ngasigi program adu da AGC Manipuri State ki field assistant chu oiriba sumang lilagi artist Happy Rajen na miyam gi pukning sumhatpaga loinana program yawba lakpa miyam bun okhanduna AGC gi pandamadu hena kana ba fangna ba miyam da nokning badalok kaya tawduna miyam da chakthong gas sizinaba ki matang da miyam da wakhal tahanduna gas tagi tholakadaba maihau langpok singi matang da wakal lausing piduna khanghan ki Hotel Inchantonen sponsor Tauraga Mangal Foundation Haidok amasung mai papi organizing committee anina City Club Haidok ka kutsam naraga City Club Haidok ki sanabungda team kuntrani toina group nipan thokna khaidok tuna pangthok kiba Fort Mai Papi Memorial Trophy 2026 9A side state level men's open football tournament ki ngasi sana kiba mari suba quarter final match ta Mukhai FC na 7 star Haidok pu goal ani suinoda maiti ba pikre tathariba tournament asigi ahan ba semi final da Mukhai FC amadi sana FC na tha asigi mapanda sanagani aduga ani suba semi final na Homis FC Wangjing amadi Rosan FC ge ripokna thasi gi tarada sanaragani aroibada maruiba pamukhana pijari Naga misam taruk yamatam thina hato khibagi matang da yamlaba naga amadi maitayani na punduna Khwaidamban Kaithel Ima Market ta sit in protest pangthokre amadi tha sige hokiba tarik ahumgi numidang Bisnupur district ki Torbung maningda kuki kutlai paiba singna nomai kapselaktuna landarakiba thodok adura chenaba sing fagadabani haina takseladuna July ki tarik taruk ki ayukta gi fagakchau ikai Kaithel da chathakiba economic blockade ngasidagi handokre ngasi ko na notice window TV na sandok chaba numidangi Manipuri pau matang ngasi loijare miteng tabiri ba punong pa mukha na khuramjari